Hamza bin Dilahi Algerian computer hackers ania. Kovel ram shang shang bank zani som pasari zet aruka. American bank zani aruka. Dollar magda duai som zet aru chuak le a. Ta hian man anita ani. Apoi saruk chu azong zong hi dollar kluk le ding on zani som riat chuang fe ania. Apoi saruk te hi aman hmang lovin Palestina le Africa a mirethei te tanpui nan hmang thin ani. Anman po hian athil ti awanga a inchir lo thu asoya. Anman lai le achung thu an rel theng hian anui sang reng maya. Hei wang hian smiling hacker tin alar ta em ani. Algerian hackers Hamza bin Dilah apoi saruk manga Palestina le African mirethei te tanpui thin tu hi. Zuni thum sang ka zakwa somriat pariat zirtop niya. Tiziu azo kuba Algeria aropianga. Islamic sa khuani in ahming pum hi Daniel Hamza bin Dilah niya. Daniel HB emo Robin Hood emo Smiling Hackers tiashriatlar ani bok ani. Thiamna lama poin aduai vaklem lo hlemaya. University of Sutona Bachelor in Science and Technology azir chuka. University of Bob Azura Engineer azir zawbok ani. Algerian le British mi le sani na anei kopa. Hamza bin Dilah hian trong chi sang sang chinga zet mai hinal tak tak in amang thei vek ani. Computer system hack ti tur hian khover mun sang sang ate sin kualin data poimo te alkhom thina. Bank system hack tura ain puat cha chung po hi kumma chung zet ani. Hamza bin Dilah bank rok zong zong hi zani som pasari ania. Heta zani zet hi America bank ania. Interpol le FBI te chuan khovela hackers lo omzual top 10 dollar makta duai som ruchuak theya anda a. Nasatakin mantumin anzong ngal char ani. Ama ero chu olsam taka zon chua mai chi alon lem lowa. Reitak chung anzong ani. Hamza bin Dilah hian spy eye bonnet ti computer virus asiam chuaka. He virus hi mobile phone le computer system a alu to chuan data poimo zong zong password pin code username le credit card te chu ar chuak thei ta thin ani. Khovel mun sang sanga computer makta duai somruk zetin Hamza bin Dilah virus siam spy eye bonnet thi an tura. Heng zinga hian America le Russia ni an turna sa ema. Bank computer system a thil poimo te hi aru chuakin bank ruknan amang ta thin ani. Bank system atanga poisa olsam taka transfer theinan hian Zeus Trojan horse ti application asiam le a. Hemi hmang hian olsam takin benga poisa te chu transfer kwal ta thin ani. American bank ringot atang hian dollar makta duai som zet aru chuaka. A poisa ruk zong zong hi dollar kluk le ding on zani som riat ayatam fe ani. Daniel Hamza bin Dilah hian thurwal pui Russian mi pahni anaya. Heng mi te hi Alexandra Androvich panin le aka griba de monte ania. Ani ero hi chuan chanchin hriat zui ani lem lo ani. Hamza bin Dilah hian Israel government official website te po alo hack to a. Ama aro chu he website a hack san hi tarlan ani lem lo ani. Website le bank tam tak a hack ba ka hian a system le information te hi hackers dang hena man to tak takin a hral chuak thin ani. Hei wang hian asu nu chui ati ol sam hle a. Man ani po hian a information le a system te a hral awa hian a chung thu hi a pa ani. Kumsang ni som pathum khan Thailand Bangkok Suvarnabhumi airport a Malaysia tanga anram Algeria a ho tur chu undercover agent ten an manta ani. United States a hruai ni in United States court chuan case rit tak siam sakin thi turin achung thu hi an relta ani. Heti rual hian athurwal puithin Russian hackers ve tho Alexandra Androvich panin po khaman alon ve bok ani. Achung thu hi thi tura rel ani lai po hian anui sang reng maya. Hei wahin smiling hackers tin alarta ani. Athil ti awanga a inchir lo thu te hi ala soi piep mai bok ani. Heti achung thu ritaka khe siam sakani lai hian Hamza bin Dilah hian support tu tam takanaya.
chua zalen turin na sataka norte po an lo om ve bok ani Twitter lama po computer crime hi thina khopa hrem the ani lo ti in US le Algeria ambassadora thok Algeria mi John Palasik chuan alo tweet ve bok ani Africa le Palestine ya mirethei te tan chuan Hamza bin Dila chu an hero an nun narber ani hial ome ama ero chu ale lam tan chuan rugru misual mi identity ruk mang alo ni ve boka Hamza bin Dila khai hlum lai lem hi social media larna sem ema Algeria hackers Hamza bin Dila chu khai hlum ani ta ti in a chanchin na satakin thedar ani ma se hei hi thu dik lo ni in heta an khai hlum lai thala kan da hi masjid kafau sifar Iran judge atha afanga an khai hlum zok ani heti Hamza bin Dila khai hlum tura ti ani hian support tu tam tak ten an norna se ema chua zalen tur le khai hlum lo turin hemi awang hian a khesi ti danglam le ni in tuna hian American ze lungina tang mekin achung thu hi kum som panga tang tura ti ani le ta zok ani